Biyag, wenno patay. Tinapalabas, kinabkabil ni Fatima ni Layla, itinangira kadanda ken kuana, ket binalaagan na pay daytoy, asaanen nga agpakpakita pay, tamangan no ikan na itipiglat ti rupa na. Pinalubusan damat lang daytoy anagawid iti karabyan na. Nagururay mat dalos biminda ken Roldan ken kuana, ket idi na pasangpet da. Saan da nakasarita na imbag, gaputa naglayon daytoy iti seled na. Sana makaturog ni Roldan iti dayta arabi, ket napan iti kusina, tapno mangala iti inuman na danom. Dimteng ni Layla. Nagdamag ti baro, no sa dino tinapanan na. Itagagayem, adtoyen tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Layla, sa dinong tinapnapanan, tarabi ka si Mangpad. Sukunan ka kumaiji pagadalan nyo. Angam saan ka anaura yan. Isungay mayak matla dito'y balayo. Kwa, Roldan. Sa dinong tinapnapanan. Ada ka di parikot mo? Awan. Mga laklang iti danong. Tainak matla iti silat ko. Mabit lang, Layla. Ti imak, Roldan. Inig ka mamatan. Ibagam kanyak tinapanam. Agsid daw kami. Gaputa saan ka kano asimrek iti klase. Ken narabyan ka pa asim Mangpad. Kwa. Ibagam ko makanyak no sa dino tinapanam. Kwa. Nagapuak iti balay ti may sa pagayam ko. Anya? Uwan. Diyak kaya't amabainan. Iso asaan ko na pinagkadkadan ti awis na. Sigurado ka? Uwan. Apay. Sa dino ka di tinamnamain nyo anapanak. Kwa. Ala. Uminom kan iti danom. Tamangala akmat iti inumak nga ipan ko iti siled ko. Layla iha, nakuna nilos biminda di mo kayat ti sumrak ida. Uwan papa. Maditirik na. Kayat ko ti aginan na. Sa dino ngamin tinapnapan na medikal man, tanarabyang kauna asim Mangpet. Iti balay ti may sapay apagayam ko, papa. Kasangay na ngamin. Naira na anak kita na. Iso nga inawis na. Kasta ka di? Sa anak pa yung sumrak ita, papa. Inton bigat tulaangan. Sige, iha. Addakan ka na ita. Anya ita ti planom, Roldan. Kayat ka kasarita. Tadya kayat ngagdandanag ni Layla, gapukan ka. Pangasim, tadi mo kumamat pagparikutan ti anak ko. Ha? Uncle Tony? Roldan, imbagak matankan ka. Nawaya ka latang agawid dito'y balay. Iso akabayatan nga daka dito'y bugalyon. Agyan ka dito'y balay. Napatag ka ni Layla. Iso apanghasim, tadi mo pagparikutan. Sorry, Uncle Tony. No siya, maawatan ka, Barok. Ngam ti pampanunutan ni Layla, kat ti pagsayaatam. Ti kayat na, dito'y balay ti pagawidam, tapno natalgad ka. Maawatak, Uncle Tony. Ket agyaman ak unay kada kayo. Ket, anya nga rod ita ti planom? Agawid ak iji daklan. Asikaswak ti umak ijay. Tasayang mat dagiti mulak. Kalpasan day ta. Agsubli ak mat lang dito'y simbunan. Sige, makamu ka, Barok. Kas itimbagakan ka idi. No kayat mo ti agadal, si dada anak at umulong kan ka. Agyaman ak manan, Uncle Tony. O anya, Fatma. Agbati kan dito eh. Agsubli ako ni Jimansyon. When? Sige, umunag ka nga rodan, di ta pagadalan nyo. Kat umay kan to sukunan, kalpasan ti klaseng, ito na lang. Sige. Saan mo kuman nga ulitan tinaramid mo iti kalman, ha? Diyak mo, ti pang sapsapulak kan ka. Sige. Sige nga ron.
Panawan kan dito. Oh, awatom ada gusto yaw awat ko, Mang Fabian. Agyamanak, senyorita. Sige, inkan. Agyamanak manan, senyorita. Anya jay inyang ni Fatima kini Mang Fabian. Kwarta. Sabali at talaga ti atap ko. Oh, dayjayan ni Mang Fabian. Napanan. Kat nimat Fatima. Imunugin iti pagadalan da. Isumat lagayam asaan pa'y nga imunog ni Fatima itay. Taur-urayan na gayam ni Mang Fabian. Di na amo at talagang agpalpaliiwak. Sige, Layla. Panawan ka nga rodon dito irwarte pagadalan nyo. Inak aglugan, tagpadaklanat. Agan nagkaiti pa nagbiyahin Aramidag para kan ka. Or-oray di pa nagsublim, Roldan. Namnamaham, Layla. Hala, ingkan dito pagadalan nyo. Sige, agyamanak iti pa nang itulod mo kanya. Ingkakara kunti saan ang makikuyog kinilos biminda. Saan abalin ngagmay may saklatan. Diyak kayat ang mairaman. No addaman dakas ang mapasama kanya. Aglayo na ko ni ti classroom ni. Ijayan ti panguraya kinilos biminda. Agkadwa kami ije classroom. Ngampao na agtulatan no pa nag-aawidan. Agyamanak ta nakita kamatlang dito asyenda. Itay pa'y asap-sapulan ka, Mang Fabian. Apay ka dito, Ray. Itay agsapa. Adda nakitak nga inyawat kan ka ni Fatima. Ha? Kwarta. Saan ka di? Kwa? Iti anya aga po nga inikan na ka iti kwarta. Kwa, Duray. Agpudno ka kanyak, Mang Fabian. Awan bibiyang mo na. Ala, pumanaw kan. Tadi ka manaktak iti trabaho. Kasta gaya, ma. Oh! Hindi. Aday ko. O anya? Agpudno ka ka di? Wano matay ka babaang ti pa ng kugkog tarkokan ka. Ha? Ko. Agpudno ka langan, Mang Fabian. Iti anya aga po nga inyawatan na ka ni Fatima iti kwarta. Sumpa! Awan bibiyang mo. Balaagan ka, Mang Fabian. Dakas di mapasamakan ka, no di ka pa'y nagpudno. Anay ko. Anya tinaramid joy di kalman. Apay anag kadua kayo kin ni Fatima, ha? Sige. Ibagak man langan ti pudno. Anay ko. Tinangdanan nak ni Senyorita Fatima. Pinakamag na kanyak ni Layla. Pinakamagnakan ka. Anya ti kayak mo asawan. Napaniin pupok ni Layla iti bakanti abalay di daya. Kalpasan na. Kinabkabil na. Kasi ni Layla iti naramid na. Kinabkabil na. Day tati pudno napasamak, Duray. Langgong kamat anya, Mang Fabian. Ha? Rupat kwarta ka. Hindi ko nagpudno at lang doon kabinan takpay. Hindi ka nito nga ulitong ti agpaaramat kan ko na. Ibu Solomon, ti makalaban mo. Ha? Ang mga nipay numapatay na ka. Anya? Ha! Imbes nga isurom ni Fatima, tapno saan nga agaramid iti dahas. Ngamga po iti kwarta nga intangdan na kan ka. Nagpaaramat ka mat. Kwa? Ulita pa. Iti ka nito nga ulitang pay, Mang Fabian. Ni Boss Solomon to, timang dusakan ka.
Kat amangan paino patayan na ka! Anya, Pitong. Umarinin ti palaban. Nakasagana kan? Wan, Dalton. Sa bagay, bilibakin ka, Pitong. Gapo, tatalagaan na laing ka. Kutsi ka! Kabailam ka di ka bailak. Iso di ka glasto-lastog, Dalton. Di ka tumawid iti ugali dahi di Boss Maskay. Pagtamdan nyo iti. Anya, 5 kayo nga agtamad kan kuha na iti. Ang aman niya nga ito. Pinatay ni Big Boss ni Maskay. saan na mapasamak na ita kanyak? Gapotag tungtong palak kini Big Boss. Iso nga ita. Talken na kon. Di ka unay agsip-sip, Dalton. Tano mabsog ka. Sigurado. Kalat amat nagkanto. Anya. Kaya rigam ti alintang agsip-sip iti dara. Kainton nabsog. Kalat amat nag. Payakas sa di bagbagam. Ibagbagak lang ti makit-kita kan ka, Dalton. Asidag ka unay ka ni Big Boss. Ngam amangan no maitulag kan tumot ka ni Maskay. Anatay, gapo iti kinalastog na. Kasta timbagam ka ni Dalton, Mang Pitong? What? Anadamday jay, at tao. Tamakit kita kung ti mabalin na mapasamak. Ha? Isu itatital kan ni Big Boss. Isu alimastog. Mang Pitong? Katsi ka. Di mo tultuladan ti kasta nga ugali. Wen, Mang Pitong? Mabilang tawa anak to. Laglagi pa amin dagiti imbilbilin ko. Dagiti insuruk kan ka iti panakilaban. Tapno madipinsa am ti bagem. Mang Pitong? Agan anad ka akanayon. Wen, Mang Pitong? Hindi tayo amo ti biyag tayo, Michael. Kas kadagiti natnatayan nakakadwa tayo. Saan tayo anamnamaan? Nga iti apagdarikmat kat nataydan. Maawatan ka, Mang Pitong? Nasaya at launay. Sige, Ansot. Bukbukam ti basok ta kaya't puti uminom. Aday to, Big Boss. Siyak met ansod. Bugbukam ba't ti basok? Oh, sige. Dahito iti arak mo, Dalton. Mayat, Big Boss. Naglamuyot ti arak yo. Wendalton, dayta ti arak a paborito. Anya nga, Dalton. Kumusta ni Pitong? Nakasagana ka din para iti sumaruno alaban? When boss arigladon. Nasaya at Kabalan ni Pitong, Big Boss. Nalaing. Oray asido ti kalabanan na. Kabalan na. Kat si Kangay Dalton. Kabaalam ti kabaalan ni Pitong, ha? Ha? Wala. Kabalak. Apay no si Kanti makilaban. Ipanagnag mo ka na kami, no talaga mo't lang nalaing ka. Anya? Kaya kwa. Makitam. Awan gayam amom. Agin lalaing ka. Ngam awan mat gayam kabaalam. gusto daytan. Sige. Ingka mangisagana iti pulutan, Ansot. Wan, Big Boss. Nalastog dayta, Dalton. Kunamblan no adda kabalan na. Ngam awan mo't gayam. Sige. Ipakita minton aldaw ti palaban, Mr. Turuki. Wen, ipustam amin na kwartam.
Sige lang, Mr. Toroki. Yag mo day taataom, taglaban day ti tao. Wen! Sige! Di kag sigurado. Sige. Bye! Ado ti makipinnos ta ita apalaban, Dalton. Iso sigurado. Ado manen ti kwarta asumrag dito'y pasdag. Sigurado na ita, Big Boss. Dalton, Boss? jak kayat ti maabak iti palaban. Iso ngayon kay baga kanipitong, nga ipasigurado na ang mga bakto iti laban. One, Big Boss. Nasken kanu ang mga bagka iti palaban, Pitong. Kastatim baga ni Big Boss. Amok! Awan pa'y kalaban ko, ajak inapak. Tudas mo numabak ka. Ang mga nupatayin na ka ni Big Boss. Anya! Ato ti makipinnosta iti sumarno a palaban. Ket namnamaan ni Big Boss ang mga baka. Iso, alalaygam. Di kag paabak. Numaabak ka. Matay ka. Sigurado apaltugan na ka ni Big Boss. Hala! Ituloy mo daksanay, Pitong. Taamangan no nalalaingam sika, di makalaban mo. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas, gaputa nakapungtot ni Doray kini Fabian. Kinugkugtara na daytoy, ket binalaagan na pay. Nga iti kanito nga agpaaramat pay kini Fatima. Ni Solomon to, ti makalaban na. Iti sabali abangir, iti pasdek ni Solomon, agsansanay ni Pitong para iti sumaruno alaban na. Nako na ni Dalton kenkwana, asayaaten na tapno mangabak, tano maabak, amangan no patayen ni Solomon. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Lalaingam, Pitong. Amangan met no nalalaing to ti kalaban mo ngam sika. Ket no kastati mapasamak. Sigurado, paltugan na ka ni Big Boss. Anya! Hala! Ituloy mo diyak sanay. Tapno si Kanto ti mga bak. Panawang kang bata. Posible dagiti imbaga ni Dalton. Marami ti amin, nakabailak. Lumaabak ka. Ket ison, ipatay ko. Awan marami dak. Mang Pitong, pinalpaliw ko ti panagsarsari tayo kini Dalton. Kaslakan kantsawan na kamat. Katkatawaan na kapay. Bayam lang. Mang Pitong, anya timbaganakin ka. Agsanayak ka no na imbag. Tamangan mo nalalaing to. Di kalaban ko. Mang Pitong, Nubilag taday tanto ti pakatayak, Michael. Awan ti maramidak. anya? Di kay agsaoy ti kasta, Mang Pitong. Mala, agsanay tayo. Agisparing tamanon, Michael. Sige, Mang Pitong. Nasaysayaten ti kastoy. Ti agmay-may sa. Saan akon amakikuy-kuyog pa'y kinilos Viminda. Amok amasairon ni Los Viminda.
Ipagarup na siguro. Ajak kaya tinakakuyog. Nga maawatan ng tumatlaang inton agangay. Ngam no ita, jak kayat nga ipudno kadakwada tinapasamak kanya. Jak kayat adumakdakkel pa iti parikot. Asidag akong itikit. Di babae nga da itikit. Agsubliak, liklikak lang. Hoy! Mabit lang! Saan ko nga ikan ka na? Liklikak aging kabaalak. Ngam na talaga adya kung maliklikan pa eh. Lumaban ak matal. Sino di babae a pinukawang? Diya ka mo tinagan na? Di mo amo. Nakitak a nagpartak ti panagsubli na. Rumwar ko man di tagi. Ngam idi pinukawang. Nagsubli. Aguuyong dayja babae. Isu ka di dayjay tay babae a pinadukot mo. Amukon kinaramid mo, Fatima. Asino tinakamam? Ni Fabian. Anya? Anya ti basol jay babae. Takas jay tinaramid mo. Intan iti kotse, Doray. Agawid pan. Saan anasaya at tinaramid ni Fatima? Itatadatan dito'y mansyon, Fatima. Kaya't kung agsarita ta. Kaya't kun ti agina na. Agsarita ta pa'y. Makapasuron ka mat, Doray. Kan apay ka di ang makibiyang ka iti naramid ko. Fatima, saan anasaya at tinaramid mo? Amom ka di ang mabalin ka ang maibalod iti kasting inaramid mo, ha? Siyak? May balod? Doray, saan na mapasamak ti kasta kanyak? Pangaasim, Fatima. Tadikan agaramid iti kas iti inaramid mo. Saan anasaya at dayjay? No adda kaguram a tao. Nasaysaya at akasaritam laangan. Kat ibagam no anya ti panggurguram kan kwa na. Saan akasta abalsam? Babaan iti panangranggas mo kan kwa na. Doray, dayjay a babae kat kabusor ko. Agburburak ti darak kan kwa na. No makitkitak ti rupa na. Kayat ko aper aken. Anya? Pagyamanan na langan. Ta saan ko nga inikan iti ikis ti rupa na? Anya? Ngam iti kanito nga agpakita pa'y kanyak. Ha! Ikak iti ikis ti rupa na. Tapno agpiglat to. Anya? Saan anasaya at kinaramid ni Fatima? Umala at talaga iti ugali kan aramid ti amana. Naskan asaan kunto apang panawan. Bantayak latan. Uray awan matrabaho dito'y mansyon. Basta masiputak ti garaw na. Ipan kunto'y insaganak apang rabyan na. Mang Pito, saan ka pa nakaturog? Sana ka makaturog, Michael. Pampanunutom ka di tilaban mo inton bigat? Uwan, Michael. Agdanag ka di? Nga amangan no maabak ka? May sabay ta na pampanunutak. Patayin na ka nga ta ni Big Boss no maabak ka? Dik mo. Sayatam to, Mang Pito. Naskan na mangabak ka. Ikarigatam ti mangabak. Michael. Nalaing ka. Isunga mo kakabalam. Ikarigatak, Michael. Mang Pito, naskan asika ti mangabak. Ala, maturog tan. Naskan na di ka mapuyat. Tapno na pigsa ka lumaban inton diga. Aday ta. Nakasibuga kon.
Nasibugak amin ng dagiti mulak. Idiada ni Michael. Dua kami ngagsibsibog. Ang itatawanan. Si Shaklatan. Kailiw kong tikabsat ko. Ang sa dino nga tati ayan na. Sana balay. Amok nagkita kaming tumatlaang. Husto ti ko na ni Layla. Agawid tumatlaang. Iso nga orayak latan ti panagsubli ni Michael. Adon ti tao di tay pasdek, Dalton. Talaga kiti makipusta, Big Boss. Wen. Ket sigurado man ang ti kwarta nga ako. Naguna ket aduda akapindustak. Boss, Mangnamnamak iti kabalan ni Pito. Amo ang mga Wen, Big Boss. Mangabak ni Pitong. Sige. Mabalinen amang rugi ti laban. Mang Pitong, aganad ka. Amok akabalam dayta. Wan! Aramidak ti amin nakabaylak. Sige Mang Pitong. Agsubli ako ni titugaw ko. Buyaag ti laban mo. Ket namnamaag ti panangabak mo. Sige, Michael. Kadita, mangrugin tilaban! Makarit na kiti panagdanag. Kata kita mga rata kiti agsalo ito! Di umunang umunag iti karsel! Awan sa bali! Nudi ti awagan da iti Cobra! Ito yung pinakalaban. Nagdakkel ti bagina. Kadita, di kalaban ni Cobra! Ni Pito! Ay, ginigak matan. Ito paglabanan me. Sige Mang Pitong! Abakang takalaban mo! Kasta! Lisyam! Sige Mang Pitong! Gusto ko yung titiraga ti kulapan ko. Apo kong tiramidak. Yohopso! 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 Yeah! Pati kalaban ko. Pagsaganak. Oops! Ada tao dito kalapang ni Roldan. Ada nga ta dita. Roldan! Ada ka dito kalapaw mo? Vina? Kunak no ada ka dito kalapaw mo. Gap-gapok dita umak. Kumusta kan? Kastoy. Agyaman ang tanadanon ka ita. Sige, kumusta kan? Nasaya at lata. Tigabsat mo. Nasarakam ka din? Saan pa'y? Oh my God. Ada ginatang ko apara ka data. Gimatang ang itinaimas amakan. Agyaman na ka. Mabiit lang tayo sa gana. Juan Roldan, sipot awan kayon ka ni Layla. Agmay-may sa akong iji pagkadalan. Gaputadyak kayatin asoblyan dagiti sigot a barkada. Vina? Kan, nakaikadang ako. Ngayon dun pa nag-enroll. Ag-transfer ako ni iji bugalyon. Ha? Kaya't kayo asurutan ka ni Layla. Anya? Palubosan nakdagiti darakkel ko nga transfer. Sana bale, tadamat kabagyan mi iji bugalyon. Ijaya ko niya agnaan. At daantik ijay nga awan anak da iti asawa na. Ijay to ti pagnaidak. Nasaya at no kasta. Una, tapna kakadwa tayo matlaan. Sige. Nasaya at mo't no kasta ti planong. At anak ko na kanyak ni Layla, Roldan. Nga, anya? Anong kayat mo ka no? Kat ituloy mo ti agadan. Tulungan da ka. Wen. Nasaya at datat tao, Vina. Takayat da katulungan. Nasingpit
ka ngamin. Kas kanyak, sigod ang nauyo nga. Kan di talamang paspasakit iti padak at tao ti aramidan. Ngam babaan kan ka, nagbalbaliw ah. Vina, Dakkel tinaitulong mo iti biyag ko, Roldan. Gaputan nagbalbaliwak, gapukan ka. Tinungpal ko dagiti na saya at ngayon bagpagam kanya. pagyamanak dayta Vina. Agpapan ka ni Laila. Nagbalbaliw matan. Padak matlay din ni Laila, suplada ah. Ngam ita, saanan? Ha? Agtransfer ag iti bukal yan. Tapno ang kakadwa tayong matlaang atalo. Yan lang madalog to kalaban ko. Ops! 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 Saknit na! Jakong sarti dapat mo! Ang uliman kayo! Uliman! Nagpasay mo! Ang tuyan tinangabak! Sa kunti nangabak. Tinangabak iti daw ti apalaban! Awan sa bali! Nudini! Tinangabak! Nagulimak dami. Awan sa bali! Nudini pitong! Nangabak ka! Mang Pitong, nangabak ka. Inabak mo di kalaban mo. Juan! Naandal ko tigaraw na. Isuramok tidang aramid ko. Kunak no abakan na kaday di akobra. Saan mo't gayam? Nasiputan ka diyan na yung bagtilaban me. Wen Mang Pitong, nasiputat. Nalayan ka talaga. Ha! Mang Pitong! Mang Pitong! Matay ngatan ni Pitong gagayem. Di liwana denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wano patay! Nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon ken musika June Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wano patay!